mungkin di waktu dia kan dan kampun gitu dia mam lakukan berkampun gitu saya selalu dan itu dia juga Kristen kamham dan kamham di air itu apa tersegi. And after the August first week August to 10 you need to again apply some nutrients to the plant crop, because at the time of panicle started from the soil, that 10 August will start and it will be visible in last week of the August or the first week of the September. So 10 mid-August you will again apply the nutrients. At the time of you again apply this vermicompost, compost, FIM, whatever organic matter. We are not discussing the chemical fertilizer because this is the KHET BACHAO ABHIYAN and our all the animals want the chemical free, so that all people are our generations are have the good food and good soils. Dan segoi bakal dua deh, ya apa ada suatu minggu bangun. Seminggu baru ada mulai August brand mana? August brand mana dari program saya simpai itu sebab. Apalagi sebab ini kan ini nih, mau. Dan mau itu pun saya kenapa? Lalu sekarang ini ada mentah ini kita bisa program berat kan program jadi itu chemical. Maka dia kata tu ni bahawa dia ya kalau hendak bawa bekerja, juru bekerja, kami ini bekerja. और अगर आप लोग डायरेक्ट सीडिंग कर रहा है तो डायरेक्ट सीडिंग वाला आपका ट्रांसप्लांटिंग से 10 और 15 डेज पहले मैच्योर होगा, हार्वेस्टिंग 15 डेज बिफोर हो जाएगा। तो उसमें ट्रांसप्लांट डायरेक्ट सीडिंग में आपने जून में डायरेक्ट सीडिंग किया है तो आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में ही फर्स्ट न्यूट्रिएंट डालना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ द डायरेक्ट सीडिंग यू अप्लाई द न्यूट्रिएंट बायो फर्टिलाइजर विद वर्मीकंपोस्ट, देन फर्स्ट वीक ऑफ द जून and then July, and then last week of the July you need to apply the nutrients. Where you have not transplanted direct seeded, you have the grown the rice, because this direct seeded rice matures 10 days, 10 or 15 days before of the transplanting. That I think you all are aware of this thing, because you have seen the direct seeded rice matures much earlier than the transplanted rice. Boleh berkongsi tentang apa? Boleh kita cuba dan itu dia आपका ये जो राइस है, जब भी आप कंपोस्ट आने कुछ है, अगर आपके पास में बायो फर्टिलाइजर है तो इसको भी उसमें मिक्स कर दें। आप बायो फर्टिलाइजर 100 kg अगर वो आ गया आपका, तो ये आप उसमें 200 ml उसमें डाल के उसको थोड़ा सा मिक्स करके ओवरनाइट छोड़ के नेक्स्ट डे उस कंपोस्ट को आप अपने खेत में अप्लाई करें। चाहे आप वेजिटेबल की क्रॉप करें, चाहे आप राइस की क्रॉप करें, चाहे जिंजर करें, चाहे टर्मरिक करें, सभी में जब कंपोस्ट और बायो कंपोस्ट है 100 kg, जैसा मैं आपके फिर देख रहा हूँ, अगर 100 kg कंपोस्ट में 200 ml इसको मिक्स करके आप इसको अप्लाई करते हैं, ये इट विल बी मोर बेनिफिट योर क्रॉप। Dan nampak itu berfungsional musim mana? Saya berdoa saya sebelum berdoa kan menolak sebab kan berjunutai pun. Saya kena ini kasih spa dulu kalau sebab ada. Kalau di sebab musim tu kan, sebab musim sebab kita gitu. Dan kasih spa dulu kalau sebab kita bukan dengan ini aspa kan? Aspa kan kemudian itu belasah bisa ni. Haju orang asin apply itu orang aspa kan. Dan kena itu sebab ada. Mungkin tu kan sebaik itu dah. Ini kalau dia aku bersih semua, saya apa macam semua dia akan mengumumkan. Kalau kalau si ada juga dia dengan dah dia mampu dah lalu ini sebab saya program kita mau buat lagi, kita mau solution. Unwanted plants for the control of the weed.
राइस क्रॉप में आप पानी भर के रखता है, यू जस्ट submerge your rice crop with the water. As the water will drain, the weed will come out. And make sure whatever weeds unwanted plant are coming in your field never reach the stage where the flower comes. Where all the clean your field before all the weeds the flowering. If you are one time flowering, that means you need to 20 years of the weeding. 20 years of the weeds you have to clean your field. So never allow any unwanted plant to that stage, that is the flowering and fruiting stage are coming. Before that you need to clean your field. And rice field, if under the submerged condition, no weed will come in the direct and both in the transplanted rice. Nanti upah nu kan bencana kami di balam nanti kita kalau bersama di kiri berapa di kembali sana lagi. Jadi semua ini hari macam apa lagi orang tidak di mana kita itu kembali berkaitan hari baru lagi setiap nama benda suami setiap saroi yang untuk berlari kan usaha dicari saya apa saja main gol beban tidak ada satu berkam bisa. Jadi apabila pun itu kembali suara diri sendiri. और इसके बाद होता है insect and pest. These are coming in more in vegetable crop and rice also the insects are coming. Some are insects we are not visible in the field, but we will see the rice crop is dry from the upper side, and when we take out it is very easily come out from the soil. So we need not. That is the stem border that is cut from your field. So this kind of the insects and some are the hoppers are coming when we more water in the field. So some small hoppers are also affecting your field and that are sucking from your rice and discoloring the rice grains. Dan kapan informasi yang kecil yang berubah. Dan berubah tidak kita begini kan. Sampai itu yang buat jual yang berubah ini dan mencoba ini last time ada kan. Ini pun untuk lalat, la isu kan. Dan kalau itu harus dan boleh punya ni kan. Sesuatu yang barang ubah picek pak. Ubah picek yang ubah dunia jadi pun harus bonsin kelas pak. For that, we need to apply the biopesticide or the neem oil. But these biopesticide and neem oil, they prevent. But once attack comes, they never control. That is why we need to apply every 10 or 15 days interval in your field. Whatever crop you